Nedeljni horoskop za rođene u znaku Jarca za period od 13. do 19. decembra 2021. godine. Ove nedelje morate dati prioritet svom zdravlju kako biste ga poboljšali. Posao i putovanja vezana uz posao vjerovatno će vas zaokupiti ove sedmice. Možda vam se pružaju izvjesne mogućnosti, ali morate biti spremni suočiti se sa nekim poteškoćama. Ukoliko je moguće, izbjegavajte sukob sa poslovnim saradnikom. Moguć je put u inostranstvo. Nemojte donositi ishitrene odluke u vezi karijere. Ako ste partner u firmi, može doći do neslaganja. Postoji rizik da ćete imati poslovni sukob, iako ste u pravu, savjetuje vam se da obuzdate vaš temperament jer rezultat ipak neće biti u vašu korist. Ove nedelje posvetite što je više moguće vremena bračnom partneru kako bi poboljšali vezu. Mogući su sukobi zbog nepotrebnih troškova koji mogu ugroziti vaše financije. Ove nedelje ćete uspjeti zadržati svoj optimistični stav, zbog čega ćete moći pravilno reagovati u svim situacijama. Ove nedelje se možete osjećati pomalo umorno i iscrpljeno, zbog čega vam je potreban odmor kako biste napunili baterije za naredni period. Drugi dio sedmice će biti povoljniji, zato budite strpljivi. Nastojte kvalitetnije provoditi slobodno vrijeme, ukoliko možete vježbajte ili šetajte.